سلاف تماشاوانên hêja evalogirên ezîz mêvanên me vê hefteyê mamoste Xecêşen e. Em ê bi mamoste Xecêşen re li ser di zimanê Kurdî de zayendperestî û piçekî jî li ser felsefeya Humît re biaxivin. Mamoste Xecê serserên ser çavên bihatî. Gelek şadim tu li dîwana me yî mêvanê me yî kemî îro bi hev re bi Kurdî çend peyvan ji bo temaşevanên xwe bibêjin. Di destpêkê de ez dixwazim em bi çend peyvan mamoste Xecê binasin ji bo me û temaşevanên me. Gelekî spas. Navê min Xecêşen. Eslê xwe ji Sêrtê Dihê gundê Reşinê me. Lê temenekî biçûk dem kuçê Aydînê bûne û li bajarê Aydînê yê Egeyê em dijî, Malbat li wir dijî. Ez bi xwe jî bi salan li Kurdistanê ser xebatên ziman û wêje û aktivîstiya têjeyê dikim. Saet xweş be. Tu gelek xebatên birêk û pê gelek xebatên baş dikî her serkevtî be mamoste bi taybetî dema ku min pirtûka te ya Humît rayê xwend ez gelek şad bûm ji ber ku bi salan her di serê min de di derbarê felsefeya Humît rayê de belge û dokûmant û nivîs diger. Yani min dixwest ku ez di vî warî de hin tiştan bi dest bixim û dema min pirtûka te ya Humît rayê xwend ez bûm xwedî gelek agahî di vî warî de ji ber ku xebatekî bê hempaye û dikarim bêjim yekemîn e di warê Kurdî de ji xwe. Mamoste em piçekî di destpêkê de behsa di zimanên dinê de yani ên ku têkiliyê wan û Kurdî heye mesela zayendperestî di zimanê wan de çi ye û di zimanê Kurdî de çawa ye rewşa wî têkiliyên di navbera wan de çawa ne? Em dikarin ser vê yekê destpêkê biaxivin. Yani belê de bakom di rastîbîniya zimanan dinêrî zimanê dayîkê ye, zimanê jinê ye û mamoste yekemîn jî jin e. Ji bo wê dema ku em destpêka ziman, destpêka mirovahiyê taybetî felsefeya ziman ya Mehrî Mîtrayî em kokên wan a dinêrin di nav de zayendperestî tune ye. Bigiştî zimanekî xwezayî û zimanekî pênaseya xwezayî hatiye çêkirin ji bo wê qasî jî piranî di ziman de qut hene taybetî di zimanê Kurdî. Ez karim bibêjim ser gelekî zimanan li Kurdî çêbûne. Lê yek ku herî ku zêde felsefe wek qut jî tê xuyakirin yek ji zimanê Kurdî ye. Vî werenê de destpêka wê de zayendperestî tune ye. Lê piştî desthilatdariya mêran e û felsefeya mêran e, felsefeya mêrsalarê, felsefeya îktidara mêrsalarê, desthilatdariya mêrsalarê, rêveberiya mêrsalarê dema ku çêt bewşûn de di ziman de jî zayendperestî pir çêk e. Bixwazî nexwazî fikrekî yekêlî hijmendiyekî yekêlî desthilatdarî bi xwe re zimanekî zayendperestî jî tî. Taybetî zayendperestiya mêr jî vê henê bêguman li ser jinê tê çêkirin, ser bedena jinê tê çêkirin. Eva henê herî zêde di hemû dunyayê de jî heye. Tirkî de jî pir e û di Kurdî de jî pir e. Lê avantajekî yên Ewropiya bi vê rengî henê heye. Bi destpêka femînîzmê re û heta niha li dijî wî zimanê zayendperestî têkoşînekî berxwedanekî ya femînîzmê çêbûye. Eva henê bûye sedem ku pêlên ku femînîzmê pêşxistine ev bûye sedem ku di ziman de, wêjeyê de, felsefeyê de hêdî ronakbîrtiya ziman û wêjeyekî heqane ya perzûkirî derkeve hûlê. Avropa vî werenê de van salên dawî bêjine pêncê salên dawî de wêjeya xwe ya ku ji beyan bêjine 100 sal 200 sal hatine nivîsandin ji nû ve destgirtin û perzûkirin heye. Tirka de eva henê tune heta niha jî hê ferhenga we hê jî di hezaran peyvên zayendperestî tê de guhertin jî tê de çî nekirine. Lê di Kurdî de ew şansê me heye em çêbik.
Kurdê de tekoşîna ku çi sal tekoşîna ku jinê Kurdê de ku îro jinolojî zanista jinê jinolojî ku di dunyayê de îro tên nîqaş kirin êdî ji gelê kêlan ve pêşa rewşenbîr û ronakbîra jî zelal dike. Taybetî di rêveberiya herêmî de yan jî ez ê bibêjim di siyasetê de yan di hemû beşên civakê yên din de bi salan e perwerdehî yan jî atoyên zayendî û zayendperestî çiye tên ronakbiyekî çêdibe lê mixabin di wêjeyê de û hunera Kurdî de vî warê henî de heta niha wisa pir xebatekî berbiçav nehat kirin. Ji bo wî xasî mijara ya homît ra mijara herê dawî yekê jî di wêjeya Kurdî de hunera Kurdî de kî weke destar jî vêga di destarê de jî weke rêzenivîs dinivîsînin êdî hewce dikir ku em di wêjeya Kurdî de zayendperestiyê nîqaş bikin ji ber ku bi rastî zimanê Kurdî de rastiya xwe de zayendperest ne lê bi desthilatdariyê re zêde zayendperest bûye heta ku ez pir bi hêsanê dikarim bêjim sedê heştê stranê ku hatine çêkirin romanê ku hatine nivîsandin karakterê ku hatine jinê re hatine dayîn bi nêrînekî zayendperest hatiye çêkirin. Gotinên ku hevokê ku bikar anîne gelekî zayendperest in. Pesnê jinê kiribe jî ser zayendperestiyê kirin. Mînat navê pirtûka hewca nake ez bidim. Dibêje keça filan kesê wisa xweşik e, wisa jêhatiye, wisa spehî ye bi xwîna mêrekî. Ev ji bo pesendayîna jinê tê çêkir. Ji bo kategoriya ku bike nava jinê de dibêje jin heye jinbûk heye, jin heye li ser jinê re ye. Ev anî jî bi navê gotinên pêşiya gotinên mezina bêje keçê xirab bikin, ziyaretê xirab bikin lê keçe xirab nekin. Bekareta jinê vê henê pênasa dike. Dîsa dibêje gotinê bîne li ser ziyaretê lê gotina neyne li ser keçê ji ber ku keça ku navê wê ku derkeve êdî tê wateyê ku wê nezewce û di nav kevanekê de di mala bavê xwe de dimîne weke ku mal tune bin cihekî ku bikaribe xwe ser lingê xwe bide sekinandin tune be. Ev gotinên bi vê rengî hene zayendperestin di wêjeya Kurdî de heta ku zimanê min, mantiqê min, ehlaqê min destûr nede ku ez hinekî gotina bibêjim yanî. û weke di romanan de taybetî hatine bicihkirin karakterên ku jinê re hatine dayîn her tim encama wan yan tecavüz hatiye tecavüzkirin ya be intiharê veçûye yan hatiye kuştin. Roman karakter bi tarîbûyînê bikuştin û qetliama jinê ve dawî dike. Ev henê bi xwe re yek di wêjeyekê zayendperester tixewilin a diduwa di vî waren de hişmendiyekî tarîtî di wêjeya Kurdî de dide çêkirin nifşên nû pêşiya xwe nabîne ku ronahiyekî çi dibêjin cirayekî biçûk jî nabîne ku dest bavêje wêjeya Kurdî jê re bibe îlham. Ji ber ku encamê wan hemû trajedîk in. Ev şansê me Kurda bi vê rengî hene îro em di dunyayê de zanistê nîqaş dikin û pergalekî em nîqaş dikin. Ew şansê me heye ku em her gotinên pêşiya berzo bikin. Ji ber ku gelekîn desthiladan desthilatdar li ser vê axa henê desthilatdariya xwe de çêkirin. Çanda Ereba bûye malê me, çanda Romiya bûye malê me, çanda her peyvê ku zayendperestîn bi navê gotinên pêşiya ji me re mane. Bes di vir de yanî ê menîne tiştê mey baş ji xwe re birine tiştê xwe yê xirab bi me de bicî kirin. Erê weke çand, weke çanda ziman, weke çanda van, weke gotinên pêşiya, weke urf û adet ji me re hiştine. Lê dema ku em dikevin orjînal
سر فلسفه زمان نمیری میترایی و تایبتی نقشه اینکو دلاش مروفاده هاتنه چیکرن همو دویورنده لسر اساس جن خاصی و جن سالاریه سر اساس وکوی لسر اساس جانکی وکف دوان نقشه ده تایبتی هرنامه ینه بینه هیجی هنن او همو بچهروک جیبه جانی خود نقش کرنه نهشتنه بونده بوده یا جه چهروکین کو ستران تایبتی سترانی کو جبه یا دستلاتدار زیده تایبتی دستلاتداریا ترکیه عربا سر کردستانی چه بده چهروکین ویده یا جه تایبتی سترانی ویده نه امداما کو گوهدار دکن همو لسر خوازای یا جه پیوندی خوازای یا جه پیناسه دنابر مروف و خوازای ده هاتنه چیکن هر خوازای را تکل داره یعنی هم یعنی ایش خویا جواکی جیبه به وکه جنفشه که نور روناهیه که بهله تاریتی ندایه چیکرن روناهیه بریه بله اف هیا راستیه که ام نکوه راستیه تک ببین لی ام دکارن یعنی لدجبره و راستیه که ما بربه طایره دیه و ببم که راستیه حقیقتا روناهیه جی بدین چیکر جبوه او شانس ماهیه ام دویجه خوده یکم دویه قبول بکن هر چانده که ایروشمه را مایه نه چانده مایه هر چاند جی نه چانده چانده کپیتالی بده من هر چاند با همو چانده ما به عایده ما به چانده کپیتالیست میشه چانده که ایرو گوتن زن پرستی صدی نوتو پنجوی گوتن کپیتالیزمه مشروع کردن کپیتالیزمه مشروع کردن دستلاتداریه زن پرستی ایله ده همون لسر مرمان لسر جنجی تیچه که و جنجی حتی آستاکی به هنه چه دکه گله که هلبستن جناجی از او دادکم بله به زمان کردی هاتگه چه کن لیتون نهری که منطقه که ندیسندیه به منطقه میره هاتگه ندیسندن اوجی دشته که نورماله جبر که بسالان پرتوکن میر نویساندنه مخواندیه بسالان هلبستن میران مخواندنه بخوازی نخوازی منطق لگوری و هشمندی لگوری و تشه که نه دیار ده چه کرنده اما که ام وای هنه چه بکن ام دنهیری کوه که جن نویسه کنم چیتکن جی زن پرستی دناته چیتکن ها دهیران جنه ده ها دهیران مرده بخواز نخواز زن پرستی چیتکن بخشم مثلا منیوسا بگوتا نویسکارین جنجی ده همان قالبی ده نفسینن یعنی نه مثلا نویساندران میرو جنین نویسکار دما اوجی ده نفسینن که امزده همان قالبن راست شفتوش بکو خوب یادگن اما هنی سادم چیه؟ یک ام جن وقت که جن هفو دو نخوینن یکی سر زانستا جنه جبرهمه جنه ام هشمندی آخوین آدن چکر وقتی جن دیوارنده که ماسیامه هیه لی بگلم پریجی همو قوپیه هفو دو بگیر دمو که همو بنه هفو دو قوپیا بکن دوی واته که هفو دو رفرانس دوی واته که تشت خراب جی ویواره هنه ده قبول کرنه گیده چه کرن جبوی قاسه بیشا جبو جواکناسی و تراژدیا جواکناسیا کردان دومی تراده پناسه شش استرانه هاتیه کرن هم دوارن در روناگیریه که ده چه کرن هم به سالان استرانه که دستان ام پناسه دکن داویه ده انجام ده مربع به کیجا تاریتیه بده به اوانه دیاره شما پرس بکی اف قاسی استران اف قاسی داستان یک داستان مدکاره بپذیرینه حقیقت کرد و کردستان نه تنه کرد و کردستان جه همان دنه حقیقت دنابر دین و اول و باوریان داری چکرن یک جوانا درویش عبدیه یعنی درویش عبدیه جبه درویش عبدی داستان اگه که همان دمه پیشروجا یعنی پیشروجا جواکی جی یا دما پیش ده وره
دیار کردنه یعنی دو کرد نکاره به هوا داره بزوجه سر آخر کی مزن به نکاره به هوا داره بزوجه او راستیا کرد و کردستانه آسیمله کردن داگر کریا کرد و کردستانه و دستوره نداوا او ایرو شنگال آزاد بویا دستانه کی نویا آزاد بوینا برداوما درویش عبدی حوجه او کاتگوری بگشتی نباجیش نوا کرداد ایدی او هشمندی چربه تیرا کرد. درده مثلا گوتن نکی بگیرنگی از قبول نکرد. درویش عبدو لیش بکو هر دو ازیدی گنازه. نه نوصیه. درویش عبدی داخلتن آخوده چد بیجه جباب خوره. دو بیجه gerek çıt ve bila buradan. Aha kurdan Jurumi ara nemine. Gutuna ki bir ciddiye yani. Lever de aduli aslında rastı afada bahane eke yani. O tane bahane ki vak arayıcı eke pireke le rastı afada desladariya ku dagi Araban Romiyan Türkan ser ve xedayı çekirin dagir kere azad kirna veya. ساعت خوش پرسا من یاد وی وارده پرسا داوی از بکرتازی خواستم جتا بگرم و می پیشتر بحثا همیت رای بکن شانس من تگوت هیا گلک قالب هنه و زوره مرو خوشوی خلاص که از جیه کوک نویس کارم یعنی نکارم خوش هن قالبان خلاص بکن دما شعر جی دنفسیم دما شعر خوینم يعني از بهتر به فلسفیات دنگ بیشی گلک علاقه دارم شانسی ما چه خاصه لگوری تک و ام بکاربن و یا پارزون که بگویش. یا او شانسی من پره. جبکو ایدی تایباتی ام کرد نها نشه نها ندیکی کم جدا هیا. لسر اساس همجانه که آزاد. نه جن نه مر. ناسنامه که انسانی ناسنامه که همجانی ام دکارن به هوا دره بجین ام دکارن وجه خویا نوجنجی لسر و اساس بدی چکرن او شانس ماهیه ام وجه خویا کنارجی بارزو بگی. جوی زمان جوی خلاص بکن یعنی پیچه کی بگویشن ای پاکش جمره بمینه. بگو من یعنی او شانس ما هي ام فرضو بكن تشتي كوجي جواكي ده ورا ويجو او شانس ما هي ام فرضو بكن ليه يكو جواكي يكسر واكي خو كات ويجي شانس ما تونه كم جويجي جنو و فرضو بكن بي ورانده ام دكارن هنكي دن بالدار بن ام نويسكي بنويسينن ام وين نويسه واكي جن ام بنویسینن ام چند خبری جن بدون خانم مثلا نویسه که از بنویسینم همان دمه چند شاورمنده من هنن دهلا جنوبیه ده شاورمنده من هنن دهلا گرامر ده شاورمنده من هنن دهلا ام ببیشنه کودن فلسفه ده شاورمنده من هنن وارا دشینم نواباده همو برزو دکم نو ام دشینن شکواره نو ام دشینش چاپه ساعت خوش. Yani em dikarin nivîse ki kerem û nivîse ki binivîsîne dikarin ji du havalên jin re bişîne bêje havalkanî peyvên zenperest henin tunenin ev henî ji bo nasnameya nivîskar bixwe bişîne başa bu wê rengî were çêkirin. Ji ber ku dema ku sê di pirtûkê dikî de ez rastê şeş heft peyvên zenperestî werin êdî nikarin vê pirtûkê de bikin. Nikarin berdewam bikin. ساعت خوش. به هیوی مکو لگوری دلی تا بیت سر راست کردن آن لگوری دلی ادبیات کردی جبو. هات ادبیات کردی یا نوجان ایده حق جوان نه هیچی ده خوشتر حق کنیم. راسته. ما مستجان. پرسامنیا داوی ام پیچه کیجی بحثا چند دقیقه بحثا فلسفه یا همیت رایجی بکنه و گلی کی باش چه به دمامه یعنی 4-5 دقیقه ماهی هی اگر ممکن به ام پیچه کی وقت کاکلی گوزی تجمرا فلسفه یا همیت رایجی پاره بکی. بله فلسفه و میترا فلسفه yani felsefe ki evdin yani gel kesva ke din penasakin bejin din mitra
دراستی خود وی دمی سردما زخروسی سردما چیاستانی دبیجن و سردم دین شنبر نینه یعنی شبکو فلسفه سردما فلسفه یا میتریجسی سردما پیده سردما زخروسی سردما زخروزاده سردما فکری هزری یکشه سردما جیاری و که سردما شارستانی دیچه گرن وان سردمین هنیه ده چند حلقه او سانه دیاره دلیکورینا ده جی در نکته دنابین آواده هر یکی چند سال هنن چند هزار سال هنن او نه دیاره اما دمکی پر درش دنابر و سردم آده هنن هر وان سردم آده تایباتی سردم فکری زهری ده بیشن و سردم آده نونو هشمندی پیش دکده نونو زمان چیده با کود زمان تی چیکن شو پس زمان چه کودا چیده گرامره ده واقع کتا تی پیناسا کرد لگور فلسفه میترایی کود جرده بیجن و کودا ده نونو واقع نیک پیناسا فکره بشتی چند سال شونده گوتار چیده یعنی فکرانی گوتارانی کردارانی فلسفه زردشتی باش بفکره، باش باخته، باش بگه. فلسفه هنی سر فلسفه اساس بینگه ها فلسفه میری میترایی هات که پیش چکرن. لورده نیکو گوتار هات که کرن یا فلسفه زردشتی جه آخافتنا باش و گوتنا باش هات یا گوتن. باش بفکره، باش باخته، باش بنویسیه گوتیه. افهمان دمیت بیبانا ژنولوژیه ایجی. فكرة نيك تنابيا و فكرة باجي دانا كتاولي اف كودن يعني جي روس يعني شبايا جا وگره تيپا يكا من زيا يك پناسايا روزا زاينا روجو روناهية بشترا جا زاد با جا و ايدي دبا روج جبوی قاسی پرانی روناهی مثلا رو همان دمی پناسه آوه ایجی جبکو حکم آسیمان لسره پی یک پناسه هات که چکرن رو و روز هات که چکرن وکه تا بجه تای گرتیه تاوه گرتیه همان دمی تاف ده بودن اوه هنه همو یک کوده او کودا پناسه تاوه سان هیا سا و سان پناسه نواندا تاوه اما به سادان تیپ یعنی کتا یا جکود جوه هاتیه چیکرن پناسه آوه هاتیه چیکرن جبوه ده حقیقت کردستان ده شونا ایزم پی بگه تگینه که اوروپی پرانی کودا یکمین تگینا یکمین وکه پناسه همویا به تانه دست بگه وکه کردستان وکه دارستان همو یک پناسه این یعنی پناسه هر چار اخشن گردونه آسیمان آخو آوه جبوی قصی گورستان گوتنه همان دمه دارستان گوتنه همان لسر یک آخیه دارستان گوتنه تان گوتیه و نوانده تاو گوتنه اوه انه همو یکی و منکاره جدا گره بده همو لسر قودا هات که چکر فلسفه یا مهر یعنی زاینا روژه یعنی ما تیپکی پهناسه یا مه و زو ما تبه هودو زاینا که چه دیوارنده جبوی قصه هر دو پناسین زاین و روج و روناهیه یک اثر وکه مهر پناسه دکن او وکه جشن ساله بنه ساله نوروز بنه ساله جی 21 چلا 21 آداره پناسه کرن جره دبیجن جشن مهر یا جبنا ویدی یارستانی و زردشتی ده و که یلدات پناسه کرن لی
رسمی خود انجام کنم هیچتی مهره جشن مهر اجرا دبیجن هیچی گلکی ولاتا تایبتی این کردستانی و که کرمانشاه و هرمن شغل هیچی به همه تناس هیچی جشن پیروز کن تایبتی جبوه جشن مهر به تناسر خو شهمر پیروز کردن. اوه همون نشانه و سردم و فلسفه مهری میتراینه دوی فلسفه هنه ده ذهن پرستی نه فلسفه که کومیناله کس تونه هر کسی جبوی قاسی جی دمه کو کس تونه به بگومان هنک جارا هنک تشت به خودی جی دمینن ایدی زردشت لسر فلسفه زردشت درخواستش با فلسفه که کسانه او به شخص مرکی ده پیش کرد ایدی کرد همو خواهش فلسفه زردشتی ده حسبینه لیش بیاوان فلسفه میری میترای هبویم بله ما مستوی دمی بنگها فلسفه زردشتی سهمی مهریته یا یارستانی جی یا ازدیتی جی یا فلسفه زردشتی جی همو بنگه ها لسر فلسفه مهری میترای هاتیه چکرن جبوی قصه فلسفه مهری میترای جدین زیادتر و که فلسفه قبول کردن ایرو تایبتی ولاتن و که بریتانیا و که لندن با که شنبرجی لسر سکنن و روم باوی که جدید سر سکنه حتی که و مهابوری مالبات وانیان آریستوکرات شخصش باید 2 ساله بریتانیا خواهیلان کرد بود ام قومی کردستانی نن و مزدوبوتانی دیرو باوری آمجی یا مهله جبوی مالبات وانیان آریستوکرات بریاردابون کوبرن کرد زیر زمان کی کمکی هاتو بوجی لور جشن عبادت مهر یا روزو روناهی و هیوه بگه جبوی قصد قدر جواکی سوسیال مدیه داشی درکت هولی که اولدارین آمده جی کنه ایریشه پرست که ها میترای کرنه بودنه جبلی خدا ام تبیرو باوری قبول کن لی اوانی ناکوکیه که دو قازن که دیگه سردماهنه ده دو قازن پولیتیکا که کسابدن پیش قصدن لی دراستی خدا فلسفه میری میدوی فلسفه روش و نهیه فلسفه جنیه بنا پیشنگه جنیه ده پیش کتیه و بویا مالین همو کردان و بویا مال همو گلین نزاکتانیا ایرو ام شانسلینن پارادیگما مجا دموکراتی اکولوژی قدر گلوچی پارادیگما دبیشن سه اساس هفجیان آزاد فلسفه هفجیان آزاد مثل هفجیان آزاد فلسفه که نویه یعنی هاتیه پیش خستن جنو تشتی که دیروکا که نه هات بو نویساندن و که راستقی نه هات بو نویساندن به فلسفه هفجیان آزاد اصلا به هومیت رای و جاره کدن ایاده جنه هات کرد. ساعت خوش. ماموسه جان مالات هزار جار آوا به خباتی که به هم پایا کو بلکی پشتی خواندنا به هزاران برتوک اف برهمات درکتی لی کلینا به هزاران برتوک. نه درکت. من دپرسه که در گوتیه یعنی 1500 برتوک زیادتر مخواندن لی کوکا داره خورده هر گیاه لسر کوکا پاشینده با ام دیسا وگریان سر خودن خودو بودو بیجن اورجینالان کرده یا نوای جیانه در کتولی. چیه دستی خدایی که یعنی اوسا دستی خدایی که در خستیه. بله. ساعتا تخش به. هر بی ماموسته مالات آوات شرفت برنامه ما سرسریم سرچاویم راتی پیوند داویجید کارم بگیرم. یعنی پیوندی داوی براستی اما که گلی کرد و سردم هنوز به هر تشتی پدریا ما بیگیتیه هی. ایرو همه دنیا و بویا دشمنی کرده. کرد شکرک نبند دشمنی. یکی تیافا بدن شکرین تشتی کنن خناتوی مبینن گل هفته گلکی هنوز وانا زمانه میا علا میا آخا میا آوا میا و ویجای میا اوه هنه همون نرخن ما ین نتوانیم کو ببا وسیله یا ویکیتیا نتوانیم کردی
em divê bîrobaweriyê de ne gelê Kurd demekî ji veya demekî zûtirîn yekîtiya xwe çêkiriş be her tiştî pêdiviya me vê yekîtiyê heye. شرفت برنامه ما سپاس که ما مست خجشن میوانی مبود سرچاوه من سرسرنده Gelek spas mamoste.